Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakuni nyo trip National Awakening Movement haga katway trip kalaling kot arajar pausan klarai ben pinsngaw syakatnat labor halor kajing mampentrekam dekitnat trekam ke sorkar jilla ya ke regular casual worker scheme berapin benar ke sorkar jilla nada usnam ka kandai spa kandai pon riu haga ji kran bekilat patai ku board president juga knamu ba Thomas Pesa ulayaro kajing shimra juga kinhun menteri ben kintiu ya ke 12 ngi hindre lapin paupat kajing sngosi ba watla ke sorkar lapin mi ya karai Hendra kita nak terekam jaga sorkar ke simpul dan penterekam ya kini karai. Ia UI ketua kajian penuh dengan kabinet nanti nak seorang hakaba kira rai bantu kiu ya ka minimum wages kat ka jingga aibor juga minimum wages act 1948. Ye hakaba nakalian kajungi kumba gai ihi la sistem kalau agenda papua bangi laya itu lah idawan ke sarkar bukan Turki yang kini minimum wages but nila don't propose amount tiba nila ai jumut ke sarkar bukan Turki but mentakas ni ke sarkar ke pediang ya kini ke jingdawa ke jongi but ya isodi ban ai kuble ke sarkar ru ke bala snap bahasa skor kini di jingdon kam let's say tiba dan tiba lah mentuai pada itu bulan bahas di balang ke baterai di casual worker di office ko fair di Jakarta ko fair ki wiki no tribal laru te kumba ka sarkar ka penberai ba ka slab ka lower slab jong ka minimum wages la penkiu syaka ya ka highly skill syaka sauspa ndo samika ya ka skill syaka duspa samika ya ka semi skill syaka sauspa ndo kusan ba de ka unskill syaka sauspa satu samika de kalian ka jongi Kemilenti watlah kini kidor kimdi ya kiba let's say kiban penhun 4% yang ni dalam maron ni hapsimnya kan kita por sans nem ya nah kini sans nem pada ke inflation kadang don ni kepada iba kan gram jadi mati mata ki babon ila kemilenti ka negatif pun pen hambun dia dan dari watlah kataru kemuki ong kakin pareng something is better than nothing yang ni ai kuble sarkar bat ni kemilenti ba kani kan tementoi bai kubun balang kani kadai katum gaji pentra juga suka kabar ke bentar pada nilalap lah hakim pun terlibat di department ba buat nada ka terat lebar juga sokar jela ka pentil kini ka minimum wages kini kita nak pada kimju implement ni kia ka bor pada dalam di hingga alit sya ka terat lebar bor alit bagi lah ada jujur hak bayadai bat di tunat perikam sorkar ki bam bat iman ki bam penterikam ni kena minimum wages rate pula penmi sorkar nak kapor dengan kemi nanti baka sorkar kan berharu lemah ka nak lebarkan berharu ya ki department ki office sorkar go fair makin strictly adherent to the minimum wages ke baka sorkar ka baju kan ba kanundan ka jing panpen pada nakawi nanti ya ki baterai haka dorsni dan kita ki minimum wages worker mat ka ba lai pada nilai yoi lamat nilai syam ba haba ka sarkar ka penki ki wages na kapor ke area ka baki dong tri giri benyo kim jiyo hadu mentaru don ki department ki ba nilai yo complain ba ya ke area ka baki ni ki dong tri giri benyo ki claim yo hadu kan ni ka khidmat dia nak kalian kucing gila tho caka labor department but responsibility baka labor department pada consumer action ya mungkin di department kiba penken ya ki all ai di kendon kiba mi nak kapor RCW khakan rais pak kena kundri dan dikatakan regular casual worker scheme 1996 ya kalau sarkar kalau ada tembi naduk musnam kumbangi lalap pada naduk 1996 haduk ini klimat kiba pun hak department kibanterekam ya kena kan RCW scheme 1996 kindiat kini ki benefits ki bayar debat kini ka RCW kini ka RCW kawan rak ajung mento ya kini ki casual worker ki fair kidon kini ki leave sebagai benefits kadang ka jingga cuti ke jongki kadang ka maternity leave tum tak ilong kume ki ba kitrat terikam sarkar ki fair ki riban ai ki nok teri ki jongki but ka kampung san pada kini ka scheme ka ongkum ni balada like ka post group di hakanu ke department
100% na kini ki post dai ban reserve ki naka benta kini ki RCW bat ko mangilak pada babon ba ki department ki menteri kami kani bat kani ka scheme ke baka sarkar la permit da duk kandai spa kandai pemberiu kalong betang ka scheme hakakot bat kim don ki jing mentoy dan kalian ngejong ingin satho ya kani saka labor department bahkan screen ngecek ba ya kini ki department ki bam buat renti ya kini ki an juga RCW nomor kat kum ka kani ka scheme ka batai saya kenal kino ki casual worker ki minimum wages worker ki wal atris husnem la dei ban confer ya ki ya kata ka kategori RCW karang ba kan don ka jing mentoy ya ki kan don ka jing sngan ya kata ka job security kan don tengi community ban kalian ka sarkar kan simbat kiaru halo kini ka scheme bahkan long applicable in Latin spirit karena bahkan dumdan kano ka jing dono